masan kau pi town khopi sunga chen sopi ulenau zosi na bon chawin ka ngai lu na ka za na sang pen ka in pe ahung thong ding tarik som thanga kumsang ni le som ni lenga kung som la khat teng le kau pi community hall muna public meeting lo akho ta ji in kau pi town committee athang hi tokil hona hichi meeting hung ki gonga hi khopi sunga cheng ulenau zo se na bon chawa ngai lu na nei ta le tom ngai na nei ta hung pangchi dingin kahin ti muwe zule khopi sung khan to na ding le machal thei na dingin sini khu a dingin agenda sei khom ding phit khat au ki gongin hichi agenda chung changa jong hi nau mun che a lungil ta ina gel kho muwa aphalam ta khopi khan to na dingai bol ha divin tim na kahin nei je agenda ho akhat na high school lampi le mission lampi ki ka wadunga lekhat do ding ani na khopi lut nadi ko na welcome post vai ta khat sim ding athum na khopi sung mi te ho ki het to thein na dinga amona loudspeaker koiding alina cemetery ho ongam lat ta ji in khopi alit ta ji in thikong po na ding gari khat ngai to ding anga na cemetery road sim phat ding agup na KTC town committee office atha ngai to ding sagi na kangopi kopi lui ta hi to kel hona kopi kangopi ki phu do na hello la hum do na kangopi day kangopi ni kho man ding again na kopi veng sung lamlin sim tup ding agona river wadung ini ho sanitation chung changa sim phat na nei ding ti hi cheng agenda hong ki gong ho to ki hona hichin ni khole ulenau na bon chawa hichi meeting a hong pangsi dingin ngai lu na sang pen in tim na kahin nei je ka ki pai